Ovdje Kiks, danas ću vam pokazati kako se pravi bumerang od papira. Evo jedan primjer. Idemo, sad ćemo. Uzmete papir, predstavite ga ovako lijepo. Otvorite. Sad uzmete pažljivo ovaj ovdje deo. Zato što mora bude pravo. I ovako. I tako radite s druge strane. Sad uzmete ovako, morate ovako malo držite ili ne morate. Uzmete ovako i morate tačno na ovu ovdje liniju da presavite. I kad to uradite, onda uzmete odavde. Morate ovaj put malo podignete, ali malo. I da uzmete da presavijete. Samo sačekajte malo. I evo ga. Sad uzmete ovako. 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 Malo da naprijed i tako radite s druge strane. Isto. I sad to otvorite. Sad uzmete ovako. I ovako uzmete, presavijete, ali morate da budete precizni. Ovako. Sada biš i muziku. Uzmete ova dva dela i tačno da budu presavijena. I otvorite. Sad ovaj ovdje deo treba da presavite novu liniju. Ne, prvo treba ovako. Trebate prvo malo da ga presavite da bude ovo. Evo ovako. I sad uzmete ga presavijete. Opet i ovako. I sad ga sad ovako. I tako radite s drugom stranom. I presavijete. Sad uzmete, otvorite i ovako. Tačno u novu liniju i presavijete. Tako radite s druge strane. Ovako. Sada spojite ova dva dela i uradite ovako. I ovako radite s druge strane. I gotovo, zaustavite.